Maalili ah. Mai Paulo ya Timoteo alo ese matanga tafapena Oma ali le alofa ole to atele otangata Fai mai Paulo ya Timoteo alo ese matanga tafapena Oma ali le alofa Suna valoia eu mai ai tangata whaingata o whai pupula I lalo le motire tini o le la le whaalata le alofa mana o tupe fia I polisa o tupu telefo I le abio le anga loko vi I wha Ane lautusi ile makai o elua fulufa ma o akungele au so o ya Yesu ma fesili fainga kama fai le o e sei feka lai mai le ase fai logo lo koia fio mai ai kali Yesu ma fa amanino mai o konde I fase se inga mawa mai hawa e kua kele o mai lo inoa fa ase se inga ile au le loa sika wale singu e o imalo e peilo le malo o Samoa wasu eile bawa akamai maleilo wasu eile bawa akamai maleilo o le feita ngai male o la whaalata maalili le alofa o le tele o tangata le alofa o le to atele o tangata Fai mai Paulo ya Timoteo alo ese matangata whapena Fai mai Paulo